Lakhipuronline puthokjaba December gi tang kunithoi nongmaijing numiki Khomjinba Pao tabirase ahanbada maroi papao World Meetei Council WMC gi mangarak suba plenary session moirang da pangthokre December gi kunmapan da pangthokani haina lebnaramba higher secondary tet changeng January gi 18 da yithokre Jaipur da thokiba gas tanker accident ki thodokta sibami gi masing taramari yokre Nepal da ngarang 9.9 gi changda yuar hakre amasung Jiribam da chathariba football tournament ta ngasi CKC Chingung Lekai ga SBYC ga sanaragani Haujik mapungoi pau tabirase World Meetei Council WMC gi mangarak suba plenary session arang Moirangi Hotel Elegance ta pangthokre mifam asigi hiramdi hayengi damak malemda leriba Meetei gi apunba phirep haiba sine Thauramda WMC gi Central Executive Committee gi Vice President Hemam Boyai WMC Manipur Unit ki President Y Sam Khuman WMC gi Spokesperson Nabakishore Jumnam WMC Manipur Unit ki Vice Chairman KS Ratan Indigenous Mothers Haumi gi President Dr. RK Sanatampa WMC Jiribam Unit ki Vice President Khomjinba Ratan WMC Manipur Unit ki Vice Chairman PS Basanta Amadi Salai Kanbalup ki Chairman L Gopal na Chingbana athoiba mithunglen sing oina sarukjaki CEC ki Vice Chairman Dr. KN Chan na iba isaina sayo isai oina saktuna thoramadu hodokhi Mama Leibaki Damak Tawaina Ponta Pikraba Singi Mapamda Minute Amatumina Leptuna Ikai Kumnazaki Matungda Salai Kanbalup ki Chairman L Gopal na Moderator Oibituna Hayengi Damak Malem de Lairiba Meetei gi apunba phirep haiba hiramasida Resource Person oina Indigenous Mothers Haumi gi President Dr. RK Sanatampa Delhi da Lairibi Income Tax Commissioner Naurem Banita Meetei Tribes Union gi President Gorakishore Myanmar Mandale dagi Sri Ram WMC Jiribam gi Vice President Khomjinba Ratan Committee on Protection of Meetei Victim Moregi Inaucha Meetei Scheduled Tribes Committee gi Convener Anand WMC Manipur Unit ki Vice Chairman KS Ratan na chingba miyoi kya na wangangki matungda miyam gi oiba warep silokhi ngarang pangthokiba thoramasiga mari lenana World Meetei Council gi Spokesperson Nabakishore Yumnamna Paumi Singda Haikibada Paliba Lengak asina Manipur bu karamba phibamda thambiri haibasi ekhoi hujik khangma ngamde haina penaba phongdokhi ngarang pangthokiba thoramasiga mari lenana World Meetei Council gi Spokesperson Nabakishore Yumnamna asumna phongdokhi World Meetei Council ki spokesperson oibani aduga ngasi Manipur da Moirang lamdam sida World Meetei Council ki 5th plenary session aikoina hairigadi masi chahigi mifamlen ni masida World Meetei Council ki Manipur unit asisu no form tawjabani adu Manipur unit adugi president se aikoi oja yumkhaibam samna mahki luching makhada semjaduna full fledged Manipur gi unit ama WMC gi paigai dagi aikoi function tawjare aduga ngasi 5th plenary session da aikoina thamliba theme asi aikoi Meetei khunai asigi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯀꯟꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯇꯩꯅ ꯇꯥꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯈꯩ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ CSO ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯐꯇꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯟꯖꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ 2023 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ 2024 ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯤꯕ ꯄꯣꯛꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯎꯗꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯃꯤꯇꯩ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯗꯒꯤ ꯄꯤꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯒꯤ 18ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯦꯞꯅꯔꯝꯕ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯇꯦꯠ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ 18ꯗ ꯌꯩꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯅ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ madhyamik.assam.gov.in ꯗ ꯆꯪꯂꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯦꯗꯃꯤꯠ ꯀꯥꯔꯗ ꯂꯧꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 18ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯂꯦꯞꯅꯔꯝꯕ ग्रेजुएट अमदी पोस्ट ग्रेजुएट थाकी ओजा लौनबगी टेट चांगेंग असि परीक्षागी खरनी असिगी ममांगदा थासिगी तांग मंगादा चांगेंग असिगी सिलेबसता नौना होंदोक होंजिन तौरपदा कैंडिडेट खरना हाई कोर्ट ता वाकत थांगतखिबदगी गुवाहाटी हाई कोर्ट ना यामद्रबदा नुमित 15 यैथोकनबा खंगनखिबनी मसिगा लोइनना लाकलिबा नोमाइजिंग डिसेंबर की तांग 18 दा पांगथोकनी हाइना लेपनरंबा चांगेंग असि डायरेक्टोरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ना मथंग चही जनवरी की तांग 18 दा पांगथोकनबा हाइख्रे ngasi December की तांग 19 लेबाक असिना नेशनल मैथमेटिक्स डे हाइना पांगथोकली निमित असिदा भारत की ममिंग लेरबा मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन की मपोक निमित असिबो नेशनल मैथमेटिक्स डे हाइना पांगथोकली जयपुर दा थोकिबा गैस टैंकर एक्सीडेंट की थौदोकता सिबमी की मसिंग 13 यौख्रे फिबम थीना अशोकपन नंगलबा मियोय 19 रोम हौजिक SMS हॉस्पिटल लाइकनरी मखोय की मनुंगदा का हेना फिबम लुना लेरिबा मियोय तरुक वेंटिलेटर दा थमली हाइरे जयपुर की DC जितेंद्र कुमार सोनीना थौदोकसी की मतंगदा थिजिननबा खंगनख्रे पनबयाय हौकिबा इराय निमित के अयुक्ता जयपुर अजमेर हाईवे दा थोकिबा LPG गैस टैंकर एक्सीडेंट अदुदा LPG गैस टैंकर अदु पोखाई रखिबगी मैरिना अतोपा गाड़ी निपुरम सुमैना चाखी नेपाल दा ngarang 3.9 की चांग दा युआर हाख्रे नेशनल सेंटर फॉर साइस्मोलॉजी की पाव मतुंगिना थौदोक अदु ngarang अयुक नोंगालमदाई दा लैमाइदगी किलोमीटर 10 मखादा हाकेबा युहारनी हाइरे थौदोक अदुना अशोका पंथोकपगी पावदि लेते नुपी ओइबिसिंग दा चथबा मियोट मिनै गी मायोक्ता लेपा जेंडर बेस्ड वायलेंस कैंपेन परिंग नाइना MSRLM जिरिबाम ना ngaklo piriba community based organization sing SHG BLF sing da district incharge wahengbam premchan gi bideng makhada जिरीबाम की ब्लॉक बोरोबेक्रा अमदी जिरीबाम की कम्युनिटी फैसिलिटेटर कैडर सिंगना थरोमसी पांगथोकली जिरीबाम ब्लॉक की ओइना ngarang चिंगदोंग लेकाय दिबोंग जीपी दलेबा इमालो विलेज लेवल फेडरेशन ना 13 सुबा ओइना जेंडर बेस्ड वायलेंस कैंपेन इमालो BLF असिगी वाइस प्रेसिडेंट मुतुम विद्यामनिना थरोमपु ओइदुना वासगवारल पाथोखरे बोरोबेक्रा ब्लॉक की ओइना जकुरादोर अमदी बोरोबेक्रा जीपी दा लेरिबा BLF मथंगसिना गोवाखाल BLF भूटानखाल BLF अमदी महावीर बाबा विलेज लेवल फेडरेशन सिंग दा पांगथोखी जेंडर प्लेस असिदा नुपी अंगांग सिंदा हंथना यंगबा यारोय नुपा नुपी चप मानबा मिडेंग दा येंगदबनी आई जुमदगी हौरगा नुपी खुनाइबो अवांगबा थाकता थंगदबनी हाइबना चिंगबा खोलाव लाउदुना SHG मेंबर सिंग नवासक मिनखी नुपी नुपा राइट
Nupi na handa na yung ba? Nupi da miyon minay chatha ba? Nupi da miyon minay chatha ba? Nupi nupa right? Masak lauri. Aigi yumdagi hauraga gender da yumpham oiba himsagi mayokta lairiba ningtamba adu ugaina ba aikoina wasagi All Jiribam Sports Association AJSN Sinduna Jiribam Higher Secondary School ki sanabungda chathariba Taranipan Suba N Haricharan Memorial Sub-Junior Boys Under 15 Football Tournament ki ngarang sana kiba match ta Anandamoy Club na Sonapur GPSA bu goal mga sunod amay tiba pikre. Match sing adu Aziz Haidar, KS Nilkamal, Iqbal Hussain amadi Javed Hussain na conduct biki. Tournament asigi ngasi thangjan mitki nungthilpung ani makhai taba matamda CKC Tinglong Lekai ga SBYC ga sanaragani. Energy Healing Center, Naturopathy and Magnetotherapy Hospital, Mapamasida Steam Bath, Hot Water Immersion Bath, Chiropractic Bone Setting, Yoga, Infrared, Clinical Magnetology, Chakramat, Spinal Neuro Massage Acupuncture, Acupressure, Sirodhara Massage na chingba, Chaukatlaba Mahusagi Layang Patap Singasina, Diabetes, Kidney Amadi, Liver gi Anaba, Paralysis, Sciatica, Spondylitis, Khwang Naba, Khu Naba, Nerve gi Anaba, Blood Pressure, Heart Disease, Brain Stroke, Nupi gi Laina amasung Nupa gi Hakchang Thong gi Laina, Loinana, Hakchang Sikpa Saba Amadi, Joint Pain, Layang Jari. Masita sunatana mipum khudingmakna hakchang phana leinanaba steam bath amadi panchakarma tawbiduna hakchangi hu chenba toxin lauthokpa yai lengsin birago Energy Healing Center Rongpur Part 2 aduga City Chamber na first floor Smile Market Central Road Silchar Wandani advance booking ki damak mobile number 9395732456 number asida call tawbirak namaning singjari. Khangan Jabama Lakhipur Town gi Ward number 8 ta leiriba Well Care Medicos ta makhal makha kaya ana layeng gi damak tongan ba doctor kaya na nimit khuding gi layeng gadori Dr. Yusuf F Chaudhuri MSENT na nongmaijing khuding gi numit jung mapung tarani thoida Dr. CH Rakesh Singha MS Orthopedic Surgeon na thangja khuding gi nungtil pung ahumda Dr. Dibojoti Bhattacharjina Lepakpokpa Jumsakaisha Sagolchen amadi thangjagi nungthilda Dr. Bikram Bhuya Dentist na nimit khudingi nungthilda Dr. Benzir Ahmed Loskorna nimit khudingi nungthil pung taruk tagi numidangi pung 8 phauba Dr. Puspita Singha na nimit khudingi ayuki pung 9 tagina ayuki pung 8 aduga nungthil pung 2:30 tagina pung 3 phauba aduga Dr. Tribeni Haflongbar Physiotherapy na Sagolchen Irai amadi thangjagi nungthil pung 2 ki patungda layeng gadori adongi kudong saba matung ina mobile number 8134835398 number asida mangjongna na booking tawbinaba Well Care Medicos ki maiketagi khanghalakli aroibada maruoiba pau amukhanna World Meetei Council WMC gi mangarak suba plenary session Moirang da pangthokre December gi 18 da pangthokani haina lepnaramba higher secondary TET changyeng January gi 18 da yithokre Jaipur da thokiba gas tanker accident ki thodokta sibami gi masing 13 yokre Nepal da ngarang 9.9 gi changda yuar hakre amasung Jiribam da chathariba football tournament ngasi CKC Chinglong Lekai ga SBYC ga sanaragani Lakhipuronline YouTube channel gi pau sandok chaba ngasi gi oinadi matang asida loijare